Dumelang. Babereki ba mohama wa bojanala kwa kgaolong ya Chobe ba kopile mo palamente wa kgaolo eo re matšhana sha mokuni yo gape le ntona wa tsa melao gore ba thuse ka melao e tla tokafatsang seemo sa pereko segolo jang ya babereki ba direlang kwa mafelong a boroko a mogare ga lefelo la diphologolo la Chobe National Park. Babereki bao ba re rilentswa ba dira ka natla mo tirong ya bone ya go amogela bojanala le ba ditšhabatšhaba mono bojanong ba kgobiwa marapo ke go tlhoka go duelela bodiphatsa jwa tiro ya bone mmogo le tsone dituelo tse di kwa tlase. Kitso TEME. Babereki ba tsa bojanala ba ba direla mo mafelong a Mochobe ba tlhalosa fa dituelo tsa bone di le dinnye thata go itepatepanya le seemo sa itshetso sa bolebaka leno segolo jang ka magae a bone a le kgakala fa ba direlang teng. Ba tsweletse ba tlhalosa fa go berekela mo nageng go ba fetisa botshelo ko ntle ke ka moo ba sa itumedisiweng ke seemo sa pereko botsogo ga mmogo le mananeo a bona mo isagong. Mongwe ka rona a tsere mosepila e le maung gongwe ba tsena le itiko ko geiting ba staka ha gare for that ene kwa hare show gore a me kwa go checka tire a tswa hela ana checka tire o safe go le kae rona re le kwano go sekgwe go ra gore ra go tswa ha re ithela dilo ka bontsi di re hitile. For example di plots allocations tse o ithele di ntshiwa mo magae mo di apply wa go tswa kwano wena o ithela go setse go tswaletswe. We holding degrees, we holding diplomas, but ha re tsena mo industry ya tourism takere our qualifications are not being recognized. O ithela ile gore ha ke tsena ka degree kana ke tsena ka diploma mme ke amogela ya ka form 3 e ke ithela mo fielding. Mo parlamente wa kgaolo re matšhana sha mokuni o tlhalositse fa matshwenyego a rekegetswe mme go tla tshwara bokopano le bana le seabe ba bangwe ba ba amegang mo kgaing e mo nakong ya sa fediseng pelo. Ano se leng gore le re se dira ka this 23.5% betso ke mo re reng it's a stop gap measure ka gore re batla go dira a very comprehensive study le analysis ya di kgaogantswe go lebeletse gore sector e performa jang sector e performa jang. I promise you gore ba sida next time ha re ta rena le bona not only sida le some of the other agencies. Babereki ba tsa bojanala le maroko ba kgotharisitswe go nna maloko a makgotlana a babereki a tla ba thusang go tsibogela matshwenyego le dingongora dipefele tse ba nang natso. Kitso TEME, BOTSWANA Television, Kasane. Diphatsa tsa bakwadisi ba ditlhopho ba maboko maungwe ba 16 ba ikgwetse morago ka mabaka a farologaneng di thibilwe se se builwe ke mogolwane wa lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la maung re Khumo le bang yo a reng thulaganyo ya go ikwadisetsa ditlhopho e tsweletse sentle go kgaolong eo. Maranyane sa Makata. Tiro ya go ikwadisa ditlhopho e tsweletse mono maung beke morago ga go simolodisiwa ga thulaganyo e re le bang o supa fa mo bekeng e fetileng bakwadisi ba le 16 ba ne ba tlogela tiro mme a ka ya fa ba setse ba baakantse seemo se. Most of the polling stations, or almost all of them, dinale 2 yang. Once I pull this morning out, says Kisil la hora a replace you. Morata going to an thing at like a pull out. Hanga Isamoto immediately. Corosons or our gazette to appeal. Because when CCD young, make your headquarters on Tulania thing, so come as a Telehumpinuela. I guess it's Yama Pagala. A comes to Mutata Valerie Oka Hotel Tavasa Gazette. Mabaka a go tlogela tiro e a na farologane. Ona tswa mo mosogompieno ona re bone tiro e permanent. Yana motho a ntse la kra mo pateletsa gore nya jala le rona skwa wa re phuaganya. Ga ke re ke ba temporary ke banana ba mobile ha bona tiro e botoka e permanent kana e duela motoka ona le rona. Ya ke ra mo khanna gore a toge. Ba ngone le khanya ba direla puso. Ba ke ra itse tle ka bo sentse re ne ba direla puso. Ile ha re simolla bangwe go January di transfer maphata bangwe ba tsamaile bangwe ka ntatango ya bo botsogo jalo ha ba kgona. Re sa le 4 mo parlamente wa Maung Botlhaba re go retetse ke kgonegile o rutleditse batswana go tswelela ka go ikwadisa a re se ke tshwanelo le maikarabelo a bone. Tsamaiso ya lehatshe ya puso ya batho ka batho ke tsamaiso ya thopo o tshwanela ke gore o ithopele moetele dipele o ithopele moemedi o ithopele puso e wena o dumela mo mananeo a yone mme ha o sa ikwadisa ga o ka ke wa thopa. Dipalo tsa rona tsa ikwadiso mo nakong ya gompieno di sampo di le kwa tlase di butsana mme
tshologelo ke gore di phike di ye go godimo mme di ka go godimo hela ha ile gore wena yo ko tirong wena yo go jarateng o iphile sebaka sa gore motsotso hela o heteha makwadisetsong a dithopo a bapileng le wena kana a wena o ikgethelang gore ke gone go a go thopang teng o ikwadise o thope. Ke ikwadisitse kgaitsedi a ke lemoga gore bothokwa jwa go ikwadisa ke yone gore mosola jwa go ikwadisa ke yone bokamoso jwa go ya 5 years yana ke rotloetsa batswana ka nna le bankana ba me bogolo ya banana gore ba go ikwadisa. Mo malatsing a ntlha a mararo kgaolo ya Mau North e nang le mafelo a ikwadisetso ditlhopho a le 58 e kwadisitse batho ba le 1116 fa Maung East e nang le mafelo a go ikwadisetsa a le 72 e ne ya kwadisa batho ba le 828. Kgaolo ya Maung West yone e nang le mafelo a ikwadisetso ditlhopho a le 78 e ne ya kwadisa batho ba le 566. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Re sa le fo go tlhalosiwa fa tsamaiso ya ikwadisetso ditlhopho e tsweletse sentle kwa kgaolong ya Serowe ka jaana malatsing a ntlha mararo kgaolo eo yotlhe e kwadisitse batho ba feta 4,000 se se builwe ke molaodi wa kgaolo eo mme Angelina Leano yo gakolotseng batswana go nna le seabe mo ikwadisong e ka dipalo tse di kwa godimo. Monica Setswaela le Kipidile Gao Lebale. E setse e le malatsi a feta beke sa le lefatshe leno le simolodisa ikwadiso dithopo mo dikgaolong ka go farologana. Kwa Serowe, kgaolo e na le mafelo a ikwadiso a le 107 a kgaogantsweng ka dikgaolo tsa bothopi di le 3 e leng Serowe North, West le South. Palo ya batho ba setseng ba ikwadisitse ya nametsa. Inare day 3 a bo re kopana re dira di statistics tsa rona rotlhe re le kgaolo. So mo kgaolong ya rona ya la Serowe yotlhe ka bophara na re kwadisitse batho ba le 4258 mo malatsing a mararo mo di-constituency tse 3 mo dipalong tsone tse re setseng re ikwadisitsetse bontsi ba tsone hela nkare 80% ke batho ba batona banana ba santse ba goga ditlhako. Le fa go ntse jalo go na dikgwetlho dingwe tse di itemogetsweng tse ba ikwadiso ka tshwaragano le balekalana le le tsamaisang dithopo ba tsweletseng ka go di tsibogela. Di-strategy tse re nang le tsone gore re bone gore dikgwetlho tse ka boraro ra di kopanela. We meet regularly di-supervisor tsa rona gore re utlwe gore dikgwetlho ke kae be re ka di tsibogela kae. We've also availed 3 vehicles, 1 per constituency ya PA system. Gompieno dikolo di butswe yana go na le tlhaelo e tona ya boroko dikolo tsa rona era tsone generally ka botsone tota ga dina enough classrooms. So ha go ba re hile space nyana se ba ka se bona. Bangwe ba nne ba tlhalositse botlhokwa jwa ikwadiso e mo matshelong a bone. So go sala go simolola dithopo ka dingwaga tsa metsene di leta gore ke ikwadise ke be ke simolola go ikwadisa go itela le gompieno ga ke ke tudise. Botlhokwa ja teng ke gore re itse gore re batswana se se dirwa mo Botswana re tshwanetse go se dira ga re a tshwanela go se boela ko morago. Go botlhokwa gore ke ikwadise ka gore nna ke tsang boikarabelo ba kemedi e leng gore ke batla gore ke rome e go nkemela. Ke gakolla banana gore ba go ikwadisa go botlhokwa no ga ba sa ikwadisi ka moso gape go sena dithabollo tshotego ya go pele thata no a ba ikwadise gore re ka moso le bone ba itse boikarabelo ba bone. Kgaolo ya Serowe e itemogela palo e kwa godimo ya bagodi ba ba ikwadisetsang go thopa gona le banana. Ka jalo banana ba go ithule go ikwadisa ka dipalopalo ka jana seo se tla ba leta go thopa mo dithopong tsa setšhaba tse di solofetseng go tshwarwa monongwaga. Monica Setswaela, Botswana Television. Mookamedi wa company ya Signet Jewelers me Virginia Drossos a re le fa theko ya tema ne wetse tlase le fa ka bophara company ya gagwe e ikemiseditse go tsweledisa tirisanyo mmogo ya yone le di BS Diamond Group. Company eo e lengwe ya tse ditona tse di rekisang ditemane thata mo lefatsheng e bereka mmogo le di BS go rekisa ditemane tsa Botswana mo meberakeng ya mafatshefatshe. Drossos yo le moleto mono o tlhalositse se mophuthong wa bobegadikgang mono ga borone mo biking eno. Sulefelo Tombale. Theko ya ditaemane e ne a wela tlase thata morago ga segajaja sa COVID-19 ka itsholelo tsa mafatshe a mantsi di ne tsa phutlhama. Ngogola ka Ngwanatsele theko ya tsone e ne a wela tlase ka 20%,
kwelotlase e maraka o santseng o mekamekane le go imoga mo go yone. Mme fela ba Signet Jewelers ba re ba na le tumelo e e tletseng ya gore maraka wa ditaemane o tla tsoga. Ka tshepo eo ba tlhophile go tsweletsa tirisano mmogo ya bone le ba di-BS Diamond Group. We predicted that 2023 would be a significant drop-off in the number of couples getting engaged. And in fact, in the U.S. market, that was true. 25% fewer couples got engaged in 2023 than in a typical year pre-COVID. Now, here's the good news, is that the trough of that COVID-induced decline in engagements has now passed. And it passed at the end of October, early November, and so now we're on a 3-year upswing of the number of couples who will be getting engaged in the world's largest diamond market. Ba di-BS ba mogopolo mongwe fela le ba Signet Jewelers se go le jang ka ebile ba sa tswa go senola fa ba tla beeletsa ka bokete ko moepong wa jwaneng. On the supply side, we've announced today that we are investing $1 billion into the Zhuaneng underground project, and this will be a multi-billion-dollar project, potentially the world's largest ever diamond project. So it's a really great day because it's a day when we can think about both the supply and the market for diamonds. And we need to remember that one is nothing without the other. And the great thing about our partnership with the government of the Republic of Botswana and the agreements that we're aligning on and that we'll finalize very soon is that we can now invest with confidence in great projects like Zhuaneng Underground. When you're a company who has the mission that I explained Signet does, which is to want to inspire more love in the world, it's important to see where that starts, and it starts here. And then it's important to see how we can take that all the way through to you know, a woman or a man who's wearing a beautiful diamond from Botswana and how that makes them feel. Medrosos yo gape a nang le company e retefatsang ditaemane mo Botswana o ne a kgola lefatshe leno go gona le seamo se se siametseng peeletso le go dira kgwebo. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Mookamedi wa tsa itshireletso wa Botswana Telecommunications Corporation Rethato Moji a re metlhale e tlileng ya ka ba tlileng ka yone ya go lwantsha bogodu jwa megala ya kopore e ntsha maduo a nametsang e se re se senogile ka phokotsego se senogile ka go bona phokotsego e ntsi ya bogodu jo mo kgweding ya Moranang ngogola re Moji o buile sempotsotsong le Botswana Television maabane Tsholofelo Tombale le Puleng Magosa. Lekalana la Botswana Telecommunications Corporation, BTC, le ntse le tshwaragane le namane e kgolo ya go fedisa bogodu jwa megala ya kopore ka go bo lekalana leo le latlhegelwa ke madimadi ka ntlha ya tshenyo ya mafaratlhatlha a lone mo dingwageng tse di fetileng. Go begwa fa lekgotla leo le latlhegetswe ke 56 million pula ngogola. Lekgotla leo le tlhalosa ga motlhala o bonala mo ntweng kgatlhanong le bogodu jwa megala ya kopore. Looking at my stats, we only had 25 incidents that we have recorded in December, and in January up to date we have 7 that we have recorded. But if I compare this to April, the incidents that were recorded there were 160. You can see that now is becoming better and better. Re Moji o ne a tlhalosa mengwe ya metlhale e ba e dirisang. We have improved our strategy around incident response, where we have a lot of coverage now. We also, and this incident response, we have engaged a service provider, a security service provider, but we are also in conjunction working with Botswana Police and the intelligence fraternity so that we collaboratively deal with this issue. Lekalana la BTC la tlhalosa ga mafelo mangwe a neng a tshabelelwa ke borukhutli a tokafetse fela thata. For the longest time, Greater Gaborone, most importantly Gaborone, was the area that was really hit hard. And as we started enhancing coverage of response, we have seen a very high decline within Gaborone. And these guys
started going to other areas like Lobatse, Jwaneng. During the festive season, we are seeing them now going even to areas in the north. Lekalana la BTC le tlhomamisitse fa le tla tokafatsa katlego ya lone mo go lwantsheng bogodu jwa megala ya kopore ebile ba lebogela kemonokeng ya sepodisi sa Botswana go thusa ka go tshwara magodu ao. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Wetsi di khantsa rona di wela gone ha ke bidiwa kaelo sa bone ke nna la mantle babili ka tsa puo ya diatla jaanong city we mesentle go nela tsa metshameko. ke go leboga kaelo sa bone ka pego yeo e duleng diatla mme a re tsene mo go tsa metshameko nna ke bidiwa hela gote city ke aga kwa tsone tsa re banka ya FNB Botswana eletse e ribolotse thotloetso ya 500,000 pula kwa barulaganyeng ba kgaisano ya Botswana International Cross Country e tla tshegediwang kgwedi eno e le 27 mokamedi wa barulaganyi ba kgaisano ya Golden Door Sport Agency Dlodi Dube a re thotloetso go tswa kwa makalaneng a ikemetseng ka nosi e botlhokwa fela thata ka thusa go ka tshegetsa dikgaisano tsa mafatshe-fatshe tse di ngokang batshameki ba maemo a kwa godimo a rutlwe le diapoloko. Tirisano ya FNB Botswana le ba Golden Door Sports Agency e tswelela ka go gola go tswa kwa ngwageng o fetileng kwa baneng ba kopana gape go rulaganya kgaisano e kgolwane ya Golden Grand Prix. Monong ga bobedi jo bo bereka le lekgotla la Botswana Athletics Association go tshegetsa kgaisano ya mafatshe-fatshe ya cross country e le lwantlha mo lefatsheng leno e solofetse go ngwa ka batabegi go tswa kwa Kenya, Zimbabwe, Africa Borwa, Germany le Italy gareng ga mangwe. Kgaisano eo e tla phadisanelwa mo lebeno la 10 km, 8 km, 6 km le la relay. I'm truly honored this morning to stand before you as we are launching our first ever continental tour cross country that will be held on the 27th of January. I think it's in 2 weeks' time, if I'm not mistaken. Honestly, I'm touched this morning when our partners, our sponsors, FNB, when we throw the eye to them again, this time they said, indeed, we are behind this. I don't know if they understood what cross-country is, but honestly, for them to jump into something like this, this is something that really touched me. And honestly, it shows that we really want to take our sports to another level. Mogolano wa tsa ipapatso kwa FNB Botswana Peoporogo a re thotloetso ya 500,000 pula ke tsela nngwe ya go thusa batshameki go nna le maitemogelo a kwa godimo mo dikgaisanong tsa mafatshe-fatshe mo go tla thusang mo tlhabololong ya mabelo a monogae. As we embark on this exciting partnership that really reflects our broader commitment to community development through sports, we express our sincere gratitude to Reklodi and other organizers for thinking of us and always coming to knock on our doors and asking us to partner. And we are grateful for the partners, our media partners who are here today to come and share this exciting news with us, and we'll be going out to share this exciting news with the newspapers and everybody involved in actually making this event a success. We look forward to seeing you on the 27th of January right here to witness this event that will be happening for the first time in Botswana. So let's work together to make sure that we lay the groundwork for even a stronger future of athletics in Botswana. We are very humble and we appreciate what FNB is doing to sport in general in Botswana, and most especially to athletics. Last year they came handy during the Grand Prix. Not easy to get a sponsor worth so much. I know it's going to be more. The way I know FNB, you know, when they really are partners. Again, they are partners. They are not sponsors. I've seen them during the Golden Grand Prix. They work with you. Lebelo la International Cross Country le tla tshegediwa kwa lebala la Stanbic Bank Golf kwa bafenyi ba lebelo la Mamman la 10 km ba tla iponela $2,000 fa bafenyi kwa letlhakong la Banana ba tla ikgapela $500.
batabogi ba monogae ba setse ba tsweletse ka go ipaakanyetsa kgaisano eo ka mabelo a monogae ka jaana ba tla phadisana mo go la BAA Cross Country Series kwa Kopong ka Matlhatso. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Mejanong fa re gatela pele mokatisi wa setlhopha sa Township Rollers Innocent Morapedi a re mo nakong eno go botlhokwa thata go ka fenya metshameko ya bone yotlhe e ba e tshamekang ba le mo gae mo lekeng ya Botswana Premier ka seo se tla ba neela sebaka se sentle sa go ka fetsa tikologo ya ntlha tota ba le maemong a mantle. Morapedi o kaile seo jaaka ba ne ba itlhokoletsa go thulana le traffic ka Matlhatso kwa lebaleng la Royal Area kwa Tlokwe. Tamela Montshosi le go bona one sehedi ba tshotse pego. Mokatisi Morapedi a re go botlhokwa gore ba fenye metshameko ya bone yotlhe segolo jang fa ba le mo gae go ka ipha sebaka sa go iphitlhela ba kuka liki ya monongwaga. Popa e feditse ngwaga wa 2023 e le kwa setlhoeng sa Loko ka dintlha di le 27 mo metshamekong e le 12 ka diphenyo di le 8. Township Rollers e gapileng liki makgetlo a le 4 ka tatalano go tswa ka 2014 go fihla ka 2018 e batla go ipona e le kwa setlhoeng gape morago ga go retelelwa ke go gapa liki mo pakeng tse nne tse di fetileng. Playing for the first game, it's always difficult. We don't know what to expect from the festive season. The energy might have gone low because of the behavior of a player or an athlete. So, but we are waiting, eagerly waiting. We hope much has not been lost over the festive season. So we hope everybody's fine. But these are the last day of training towards the game. It will also indicate how the players behave. It has been known totally if I think it's 5 or 6 years. It's recent, and I think this is our year. We are more focused and determined, and my wish and my dream is to finish the league on top and win any cup at the Fela Rollers e tla tshwanela ke go lwantshana le dintlha tse tharo kgatlhanong le traffic ba sena le batshameka morago mosha ga laolo le semisane mathumo ka ntata ya kgobalo. Le fa go ntse jalo Morapedi o tla itumedisiwa ke go boa ga motshameka pele Mbatsi Elias o a saleng a nna mo kgobalong mo pakeng e fetileng. We wish traffic will be good customers for us. But remember, we are emphasizing on the issue that we are playing home and we have not been picking good points at home. So we want that mentality to change. This is our fortress. We need to pick as many as points from this so that whoever visits us, we should put fear on that team. They should know that you don't dare come here and go with full points. Morapedi o editse ka gore ba santse ba le mo letsomong la motshameka morago go ka tiisa setlhopha jaaka ba lebile go lwa mo liking le mo kgaisanong ya FA Cup mo nongwaga. Go bona one tshehedi BTV Sport Tlokweng. Motswana wetso mafoko ga ke a lala nageng o di utlwile tsa metshameko nna le wena a re kgaogane gone ga re tla ba re kopana gape kgante jana gale ka nako e roba bobedi ka dikgang tsa gago tsa sekgowa mme jaanong a re lebeletse dingwe tse di tla latelang jalo mo the day break. Dumelang batswana kwa gae. My name is Keao Baka Boeboe Mogopudi, a fraud investigator with First National Bank Botswana. Today we are going to discuss fraud, basically how to protect yourself